Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isikhathi sendaba, guys. Ngiyakhumbula ukuthi uSeleko noMacele bagcine bethi no number 6 engeza, no number 7 engeza. Wathi uMseleko kuMacele kodwa wawukhala. We guys, ukhona number 6 ukuthi unqabile. Yabo le vet angiyenzeli indaba ukuthi number 6 ukhona. Umseleko ku season 4 ila osho khona ukuthi unezancinza eziningi. Ukuthi izancinza zakhe mazikhona ngempela ziyabahlonipha amakhosikazi because abaveli ku social media. Qike ku social media nangusisi uyasho ukuthi kuyasho ukuthi yazi uyafuneka eMzumbe uthi yena no eMzumbe nganqaba kuya khona. Sakubona ke ukuthi wanqaba usisi ukuya eMzumbe lanani. Into engiyibonayo niyakhumbula kule episode uMseleko athi khona uMakhumalo ngeke behambe naye ngoba akagqokanga kahle. Lo sisi lo othi akaye eMzumbe ku social media gcwele iswimwe uyivezela izinqa umzimba wakhe ngithi hayibo pho bebezomthatha base bayamshintsha egqoki ezinde engagqoka amabhluku nani ngoba phela sezwe eMzumbe ukuthi kugqoka kanjani kodwa siyabona ushintsho luba khona. Sengibuka lo dade ngithi hawu yena ngoba egqoka kanje ku social media uyafuneka kodwa uMakhumalo wajika wangahamba laba yakhona ngoba bethe lento ayigqokile ayihambisani noMzumbe, ayihambisani nokuba unkosikazi. Niyabona ukuthi obhuti nomalume nobaba banale qiniso. Uyakwazi ukunqaba into ethi uyakwazi ukuthi lento akayithandi kanti uyayithanda eceleni ngoba ngibuka le dade ngiyamazi ke futhi ukuthi avele yabo nje uMzumbe akuvele eMzumbe bezothini. Sengimtholile ku number 6 kodwa ngeke ngize ngimkhombise yena. Nizogcina imbonile manimbonile maningambonanga alikho iphutha. Into engizokhulumela le video ilento yokuthi hawu uMakhumalo wajika noma yena futhi khona olunye usuku wathi uMseleko kanti bagqoka kanjani ngoba efakile egini kodwa same baba ulapha ku DM kasisi lo ususisi yena bengekaza akhona vele eMzumbe lapho mncane ulingana noSneh futhi yebo ulingana noSneh ungaphansi kaSneh kodwa phela nangu uMakhwela noMakhwela ke uthi o25 ababili akusiko nje ukuthi sengaze kuthiwe umuntu oyikhehla loyo ubaba oyikhehla. Mina ngizobuka lento ye double standards ukuthi hawu uMakhumalo wajika nange sezokwenza umsebenzi la uyasho ukuthi no uzogqoka kodwa agqoke ngendlela yokuthi afihle lo ongafihlile yena uyafuneka. Isigaxa sendaba owaseThekwini ke lo akuyena kuMamtolo futhi kodwa naye waseThekwini. Kuniwe guys. Enye into futhi sengikhumbula uMpumelelo yazi uphila ngqo impilo yababoMseleko ngoba uMpilo ulwandle uMpumelelo ulwandle uMpilo bayalandelana. NoMseleko ngaleso sikhathi ubengangumpumelelo bebakhona sekukhona uSneh 4 waze wafaka uMpumelelo ngokuzitshela ukuthi uphila impilo kababakhe uzofana nobabakhe mhlambe uzoba inkosana ngokuphelele engaphila impilo efuna uyena ngoba phela iyafana lento esibuka la izingane zesithembu impilo kaMseleko uMpumelelo ke shuthi uyena okhethiwe waba yiAct uAct into ekhona futhi uAct ke nangempilo yakhe ngoba phela uyakwenza lokho akwenzayo. uMpilo ulwandle uMpumelelo bayalandelana. uSneh omdala kunabo omama bawu4 before 30 iminyaka. uMpumelelo unangahle mbona 24 noma 25 uwenza into efanayo. Kuyasabisa ke kodwa khona ngoba ngathi kuyambusa phela uMpumelelo ukuthi uphila iphupho likaBaba wakhe. Amaphutha awenzayo ngathi akaboni ukuthi kulimala yena.
Angikho lapho kuzoxoxwa into ey'ningi kanye ngizobe ngibabaza le nto ethi, hawu, usisi lo nje yena akagqokile ku-social media, uzenzela nje into ayithandayo. Le nto uMseleko wathi phela wayeyithetha laphaya ku-show yakhe, ethethisa amakhosikazi akhe ukuthi awagqoki kahle, waze wakhala ku-season 4, wathi kumayeni kufanele ayinuka amakhwapha kube kuwumayeni okhindile. Uyabathanda-ke abakhindile. Bye bye.